sredu, dan posvećen časnom krstu, 4. februara po novom, a 22. januara po starom kalendaru, Pravoslavna crkva slavi svetog apostola Timoteja i prepodobnog mučenika Anastasija. Naučivši se blagosti i trezvenujući u svemu, blagom savešću svešteno dolično si se obukao. Crpeo si iz sasuda izabranog neiskazivo. I veru sačuvavši, dobar životni put si prošao, apostole Timoteje. Moli Hrista Boga da spasi duše naše. Sveti Timotej jedan je od 70 apostola koji su putovali po svetu i propovedali evanđelje. Rođen je i odrastao u gradu Listri u Maloj Aziji. Otac mu je bio Grk, idolopoklonik, a majka i baba Jevrejke, pravedne i pobožne žene. Apostol Timotej prvi put se sreo sa svetim apostolom Pavlom u rodnoj Listri. Bio je svedok čudesa i isceljenja koja je ovaj sveti apostol Hristov činio. Docnije, sveti Timotej je bio gotovo stalni saputnik svetoga Pavla. Sa svojim učiteljem propovedao je evanđelje u Efesu, Korintu, Makedoniji, Italiji i Španiji. Videvši kako njegov učenik izvanredno napreduje u vrlinama, apostol Pavle ga je rukopoložio za đakona, a potom za sveštenika. U svojim poslanicama apostol Pavle ga naziva vozljubljenim i vernim sinom u Gospodu. Napisao mu je i 2 poslanice. 65. godine gospodnje, apostol Pavle je postavio Timoteja za episkopa Efeske crkve, kojom je on upravljao 15 godina. Sveti apostol Pavle, tamnujući u Rimu, znao je da mu predstoji mučeničko stradanje. Pozvao je svog učenika i prijatelja Timoteja da bi ga video poslednji put. 13 godina nakon mučeničkog stradanja svetog apostola Pavla, mučenički je postradao i apostol Timotej. Tokom mnogobožačkog praznika u čast boginje Dijane, idolopoklonici su išli ulicama grada, noseći svoje idole u rukama i pevali pesme njima u čast. Želeći da prekine ovo proslavljanje lažnih bogova i da izvede iz tame neznanja neznabošce i privede ih istinskom znanju, apostol Timotej je izašao pred njih i počeo da im propoveda o Hristu Spasitelju. Maskirani idolopoklonici su ga mučki ubili. Bilo je to 80. godine od rođenja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Njegove svete mošti su u 4. veku prenete u Carigrad i položene u crkvi svetih apostola, pored kivota svetih apostola Luke evanđeliste i Andreja prvozvanog.